Vinieceremos לשון, שיעור תרגול 16. נקשיב שוב לדו-שיח, ואחר כך השלימו את המשפטים. ¿Dónde vive tu madre? En Haifa, la visito cada semana, día de Shabbat. Día del Had, viniente tengo hecho en Haifa. La podemos visitar en juntos. Esta es una idea muy buena. Tengo hecho hasta mediodía. Podemos estar con ella toda la tarde. ¿Y podemos tornar a la noche? Muy bien. Yo visito a mi madre cada semana, día de Shabbat. Yo visito a mi madre cada semana, día de Shabbat. Día de viniente tengo hecho en Haifa. Día de Al-Had viniente tengo hecho en Haifa. Podemos estar con ella toda la tarde. Podemos estar con ella toda la tarde. Tengo hecho hasta mediodía. Tengo hecho hasta mediodía. ומשפט אחרון, podemos tornar a la... נכון, podemos tornar a la noche. אלה הם ימות השבוע. אתם כבר יודעים שניים מהם, יום ראשון ושבת. כך שנותר לכם ללמוד רק 5. אחרי שתלמדו את ימות השבוע, השלימו את המשפטים על פי הדוגמה. Los días de la semana. Al-Had, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Al-Had, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. El primer día de la semana es día de Al-Had. El cinquén día de la semana es día de jueves. El sexen día de la semana es día de viernes. El tercer día de la semana es día de martes. El sietén día de la semana es día de Shabbat. El segundo día de la semana es día de lunes. Y el cuatrén día de la semana es día de miércoles. הקשיבו איך אומרים זה בוקר, זה צהריים, זה ערב, זה לילה, וזאת שעת חצות. Es de mañana. עכשיו זה בוקר, es de mañana. Es la tarde. עכשיו ערב, es la tarde. Es mediodía. עכשיו צהריים, es mediodía. Es medianoche. עכשיו חצות הלילה, es medianoche. Es de noche. עכשיו לילה, es de noche. כעת אחרי כל משפט אתן לכם 2 אפשרויות, ואתם תבחרו את הנכונה. ראשית, אתן לכם דוגמה. Son las 9. Es medianoche o es de mañana? Es de mañana. עכשיו אתם. Son las 24. ¿Es la tarde o es medianoche? נכון, es medianoche. La hora es 1. ¿Es de mañana o es mediodía? Es mediodía. Son las 17. ¿Es la tarde o es de mañana? נכון, es la tarde. עכשיו אמרו בלדינו את המשפטים הבאים. ביום שני יש לך עבודה? Día de lunes tienes hecho? Día de lunes tienes hecho? אנו חוזרים בשעה 10. Tornamos a las 10. Tornamos a las 10. דני מבקר את אביו כל יום שישי. Dani visita a su padre cada día de viernes. Dani visita a su padre
cada día de viernes. איפה דוד השבוע? ¿Dónde está David esta semana? ¿Dónde está David esta semana? השעה 7 בערב. La hora es 7 de la tarde o son las 7 de la tarde. עד כאן ויני יצ'רמוס לשון שיעור תרגול 16.